Tonga aingu yo blay ba ngayo ban beteng biang ni kani kejing hikai ke bang keren sepang ki Nongrim ban yo ye ki Kambah ki jong blay. Desi ngashubu ye kani ke kerteng kumang ladep ong. Hari gini ki Nongrim ki ba kam kerpang aga Bible. Mde tamangin yo ki Kambah ndre bangin nangru kumno ban syakri yo blay ban sngot hu ye ki Nongrim ki Bakhraw ki badan aga Bible. Tinggal apen pina uni urang ba shispa ubadon ke donot ke besishana ke benta usyakri jang. Tinggal keren sepang ke jinglong babaha ke baudan bau klam ben yalau jang usyakri wat habaudan atmir jang ke jingya. Kata ke jinglong babaha ke jang kenrat ke ba umle ben ya ki betrai badu wat habakidon atmir jang ke jingya. Pingala keren ba ke jinglong babaha ke leu sembai ha ke jing jingi. Malangi kuat bani wa ike babaha ke jing tengin bet ike babaha. Namala da pi bet ike babaha shi ke brio pinyo kait yo sembai yo so babaha ha ke jing wajukwa ba pin bet ia ke jing kaja. Wajukwa ba pin bet ia ke jing kelumar. Wajukwa ba pin bet ia ke jing pat pra. Wajukwa ban bet iki balong kiba sneo namar tapi bet iki sneo penyo at iki sneo. Tenang tade ngala keren ni ka wei kan Nongrim ni ka ba kendiat ngenia keren biang ye ni meta gisngi namar kan ni ka ba snautenat kan ni ka Nongrim bi uni urang ba shispa. Mdei tang bau le ba haya lau jong syakri. Hendrai kini ki rang ba jiu habau pakhat yo jisu. Kilet ban khat yo jisu ki ong ulong ubadei ba men wan ban penkia mela ulong ubadei. Namar balai ki etho ki ong u iet ia ke kenja jengi lane u iet ia ke jiu. Bat utei ma uru ia ke sinagog jongi. Fi hangta pisayo ia ke nege jinglong. Ba ujisu marsen ong yang kata ketian uong yang ini lek lani ulalek lambat ki. Kawai kebangat ngasnut ho ba ujisu udan nagi negi perthai unum le iki shabar nagi Nongrim jong play ki Nongrim jong ketian play. Tapi puli hagi negi lenong hagi negi jing ong marsen ong ba uni brio ushaile bahaya ki jiu hadu kat ia ke sinagog ru tema ugumat uni brio de Bakhraw marsen tip ia kata ujisu ong yang ini let ka bamot ba usngot ho ngan let bet unio bet ke Kambah kia be uni syakri jong ni urang ba sispa balai namar ule ia kene ke Nongrim ka ba halor jong ki Nongrim bagata kadai ban le bahaya ki jiu ban kerku ngan bodoh tu ketien ban bless ban kerku ya ki jiu ya ki Israel kumangala dep ong kadan ke covenant kadan ke jutang ke boleh wite baru Abraham haga kitab Genesis kal nong ke bakhat ar ke khat ke beningkong tangini pule naka kitab Sam kal nong ke bisis pa ar ke khat ke benriu ko ong mo tu duai nam ta ke Jerusalem ki ba iet ye kakin roy. Tapi puli na gani ke Bible pet nganda puli pi kendiat gani ke por. Nama gani ke ke bangi de banda tip ru namar ki dan ki bangi ngim tip ye ki bangi le klam da tip haga jingam. Ngasut nat bau nu brio ru uni urang ba sispa ngam tip lau tip ne em gani ke Nongrim. Henry ule ye ka ba uklam da tip penban ule ye ka ba dei ule bahai ki jiu. Tipinda puli na ke kitab jingken kala nang ka ba arpu sao ke khat ka ba kendai ka keren ni kata ketien ka ong sngap kani ke translation nang ne kadan kam ba pinda sngot ho ba ka ong kum ne tangan puli na dur khat ba pra ublai ulapen mi no ya u na Egypt ka mot ki Israel udan ka bor kum ka jong kenda un bam do igi jat ben riu ki nong shun jong un pen khen luet ru igi shing jo kibat un pen pailing ba ki de ki knam jong
Udem utia kumusing bat kumusing ubaheken uban penkiyo peiwang komne suk utau bakirku ya me bat kordet utau batim ya me fi kene gede ke bekren sepang ketien ke baong suk utau bakirku ya me lepi puli deki translation deki weipat ke bede ke English ke ong suk utau bakirku ya ki Israel bat kordet utau batim ya ki Fika dan kejing kerku dan kejing tem ye ki brio. Ki bale bakla ye gane gejat pen rio. Ba dei hangta ngakwa bangan pen fi ba kani gejat pen rio fi kadai ka bashem jing tam lagi jat pen rio bro ha ka perthei. Esingan syukuran kendiat ye gane gejat pen Israel. Pio i hado mentag sngiru kani ga thma ka klempat kot. Ki yap ki brio di hajar. Mana pedeng jong ki jiuru ki bona pedeng jong ki ru ki dan ki besharing merau. Kini ki hostage ki dei besharing merau. But if you pet kini ki repeat na kawai ke generation si kawai pat. Mo na kawai ke century si kawai pat. But na fi pet bahaya kini ki jat ben rio. Kan ong biang sa sisian ublay udan AA but kini ki jat ben rio. Lada kali bakla kan poya ke jing Lada ka pai show bleu ba im ubleu kan tiu ki shadu shajrang. Kalong ka jing hikai yang i bangin yo yang ki lenti ki jong blay. Kumbakalong menta pipet yang tu ka jing shat herbom. Kabakan sandi ki Hamas. Hakabakadan ka jing yap ka jing shat siat apa ka tu ka festival ka bagi dang sulong. Pi ka tu ka festival ka bagi le ang tu ka day ka basneo. Nganut panong ka jing ong jonga ka day ka kam thala ka kam sneo ka kam snobha ka kam ye buat itang lang. Day hang tu bagi sesya siat ki sesya kejat pa kejat. But ngakwa bangan ong fi ka day ka por ndah bagi peniap pat ki su peniap kelumar ye ki brio ki babon ka tu ka jaka kira. But ngasukwa bangan ong fi ka day ka por hang tu ka jagat ma but ka wan sa ka jing le hang tu yap sa ki brio tu agasa. But nga kwa bangan suong ipi ni pa kani ka tension ni ka jingi ki kadang dan hadu menta. But lada pin pet pa ya kani ka jing shisha nang ni shikman. Pin sayo ya kani ka way ba hot ublay ngamong mangingin shisha ikita ki Israel. Habaki im ka jing im ka papersha ublay habaki yat ka lenti ka bomday. Fi ublay hi u discipline iki. Lane ubishar iki. Hari nagaliang jungi nginiyang hagani nga Nongrim. Kabaw play Ukraine siya ini suk uta ubakirku yaki Israel. Mat kordet yaw tao ba timiki. Nagatagadaw nga tuwa hagani nga jaka baw play un penlong. Yakani kaktian bakan urlong hagajing im jungiru. Laki long kumno kadai ka kamram jungi bangin tuway. Kadai ka kamram jungi bangin isad nagamentagan nga jat penreo. Bagani ke kamram jangiru mengidai ban yo ban le bahai ke nge jat ben rio. Nama kadan ke jingkular. Ublay jong ke jingkular. Ublay jong ke jutang. Ti lada pin pet baha ya gani ngini puli kendiat ya ke ketien ke jong blay. Pi puli nau Matias ru ya gani kalau nong kaba arfusan sengap ngan puli gani. Haka gospel ke jong Matias kalau nong kaba arfusan na ke dekat kaba saupo ngan puli hagani ke por ka ongi gini kitien lenong kaba arfusan ka dekat kaba saupo utaus imti unit khobo nong ki shanga ong api hakaba pilale ya ka hawai ubarit tam na gini ki parajunga pilale kenya nga Higani kadai ka dalam pipule bahaya gani Brockway ke kerani ke tu ka jing bishari ki jat ben rio. But Ukraine ruwat ya ka jing ya dai bat ki jiu hangne. Balada ujisu uyoi yano ki bale bahaya ki jiu. Wat ia ibarit na pedeng jongki. Ublay un kerkhulani un priang iki.
Kata ka ketian ka ba ngakwa bangan ong fi uong nila da fi le ya iwe na giberit kamot iki jiu na mga jai benriu jiu kada giberit aga pertai ki Israel kada giberit bat ngakwa bangan ong fi ni gapor uji so bu wanra ini ketian kam dai tang le ki para briu wat la kata kada gibedon kam hendre ka ni ka kam dai kerpang iki jiu habo penon kam fi le ai ka babahana ga bentar ki berit File yang ngawang. Naga taka daw nga kwa agi ni kapal bagin pet bahaya gani ba uni urang ba sispa. Haba ule bahaya ki jiu tau ki synagogue jongki. Uiet yaga jat benri jiu. Pio i ujisu ule ban penkia ini syakri jong ni urang ba sispa. Bat nga kwa matagasngi bangan peni pinang ni sakaway de Nongrim. Magani ka Nongrim kadai ka bangala jukran na do mensua. Tingin ni pet biang ya kani ka Nongrim na kani ka gospel ka jung ulukas kalanang ko benyo. Bat ngadangit ba kani kan kerku yapi tongin ni puli. Hadian ba uni orang ba sispa upa khot agi tu gitemen besan jung jiu. Yo Jesus Christ bat kini gitemen besan ki tu yo Jesus siapang ka jingle jong Jisu ang yang nyelet kamut uang kababel ni ko ang ulalet lembat ki. Bat kan ba udang let nganut banong gisenran ki buat bat ki pat ba ki buat krui banit pet ye ke ega bu unsale. Henry nda haba ula janpoi syaga yeng jong ni orang ba sispa. Uni orang ba sispa ule akumno ang Bible upha biang ye ki paralok jong uong yo Jisu kumne. Kokenrat wat penshitom melody. Napa ngamlong ubadai ba menwan rung apa ke ying jonga lemne ngam sngaw iladi ubabit banwan hame. Henry shu ong daka ktien te ansa penkia yo syakri jonga. Napa ngaru ngalong ubriu ubalabu apa ke hukum ubadan kisipai apa jonga tinga ong hauni kilet ti ulet away patru ali uruwan madaw syakri jonga le ikani urule. Fi ngakwa bangan ong fi gani gapor igini giktian. Lapi pet bahang ni kani ka point kadai ka Bakhraw palat haga Bible. Wat lang ala jukren ngan keren biang ini. Kawain na ki Nongrim haga Bible bangin yo iya ka Kambah ka Bakhraw degani. Kani kadai ka Bakhraw ba. Kani kadai ka bangayo haga Bible kadai ka Nongrim ka bangai kumbangan ong no uplay ukham sngaw bahay kani ka Nongrim. Fi ngan bu da kani ka point kanang mapinsay. Ka jing sngaw tho iya ka ikhtiar jong ka ktien ka balakren. Iya ka ktien ka basyukran. Mo iya ka nugo ba ong. Pala da nga bu da ka ktien English ka the authority of a spoken word. Ka ikhtiar jong ka ktien ka bakren. Fi ka jing sngaw tho iya ka nega Nongrim. Kadai ka banga kumba haga Bible ka don ka khamlang hakmat ka nega Nongrim. Banyo ki Kambah lani banyo ka jing tray ka jong play ka jing ka jing ka pamalagasngi. Pet ngan pen fi ka ne. Pipi na pet yang ne ka kumba kalong kelumar ka ne. Kermau ni orang ba sispa udah beri badan buram. Buram baharu yo Jesus ukhat kan rat yo. Upahakhat ru daki beri badan buram. Baru jisuru usngo buram me kata ulet. Hari de pipet baha kalong ke ka bam ide ka ba iklama kor. Ba pipakhat kat yo Jesus Christ ubahaga tu ko poro kila buram me unamar ude uba lapau na mau bet. Bible ka kren shai ba Jisu de way na kibala pau bahag tu par. Ban pakhat yo da ka ba da penbor yo daki rang ba jiu. Bat ndaula janpoy yang ban pensange biang yu bat ban pak kelapat yu shaway.
laban ong kedai ke kam ke baklem ko la ne ke balong ka ike bam sngau tenat kum kata pa khot dia ula pelai por ula wan ringkat bagi ba nang tade upha piang de ki wepat ki nong trai ong yu jisut nai pen si taman wan si junga pi ka lada pi perkat ba kani kala ban penuit lada dai yang lesi kani kan penuit ngan kelalong dom pen ban ni kani ke jingle jo ngan keren ni kata kani ke por pen ban na pi pet hang ni uji su uklem dom uji su ang ni de pi pet uklem sngau si kani kapit ka ipen ban bau jisu ukumen bau yo ka bukum kene ke jingle hi hang ta pin so tu e jinge per jong ni bat ujis kris namal ujisu umwan shigene ke pertei banda petje e kita ki akor brio la ni kita ki rukom brio ukwa banwan tang shigen nongrim usngau tanat e brio ki be ikum ki le klema kor tamba ki dona ga nongrim usngot nat igi brio ki bale igi nongrim jo kitin ke jong play ban ye ga bapi pen ken nongrim ban pili le don buram me ga waipat kita ga de bangayo I shai ke dara ga bible da pele jingbot e kitu ki akor ki buram ki ba ngambe ni ga akor ga buram rei kitu ki jing rukom le jingi kat baka jing sngot ho jingi pat igi nongrim kam dan iteng teng ngingi pele jingbot ye kitai ki wengi de le ba kat baya ka ni pat ka wengi po shega jaka ka babakla pinyo I panginum yo I ki Kambah gitu ki jing le don buram le don akor ki kleme lamini shega Kambah kat baka ni ru kom le ka bau pun sange kat yu ji suang naiwan nai pencita baruan mamlong badai ba mendawana do ya upa khol le yu la dang syukran te pale me pa khot kat tu de girang ba senan ki badan buram bat ke ika pon pelama kalau nggak beli no jisu la ya kap ngam tiap kat no ke jingai na gani ke jaka bu pakot sege yeng jong una maga bible ko ngene nda haba umlong jingai shu na ge yeng jong uyo pen mane gani ke khubor badan gi buan ong u nai le chu ab yang ka to nai le pai no pila dan ki brio ki beli akum ta yang ngawat mentang sengiru shubo ki pakot dengan nang nesha mo nang nesha Siong no nang ni sadam ndang la jan poy adam pi pen pai no pi ongkele no nai da wan man kam nai da pen stom fi ngani thu pi daga rukom brio jingi num dani ru bale akum ta ngirung inum priang hi ka tan rei pi yo I hang ne ba ujisu usange pi ti bale sange da mar uyo sngau ye ni ketian ka ba ongkum ne nganda pule ba wong ne wong ko kenrat wat pensito melade na mangamlong badai pamenwan rung opo ka yeng jong alam ne ngam sngau ilade obobet pamenwan nga pe ini kitien wang henry shuong da kitien fi usngau tho ye ke iktiar jong kitien ka bakren henry shuong da kitien ti on sa pinkia yo shakri jonga henry shuong da kitien ti on sapen kia yo shikri jonga u ai ka jing hikai wat yo Jesus Christ no brio u angkumne wang nabangaru ngalong ubrio ubalabu apaga hukum gane gaktian hukum mangne kamdai kumta u ang agaktian English for I am a man under authority nabangaru ngalong ubrio ubadana po kabor kabalapan kup daga himarom ngalay urang ba shispa apo janga shispa ngot ki brio ki hap ban ko ngo iya ketien ka banga ong usngot ho iya ta ga bor ka bo yo ba haba ong yo we shipai wong kumne habanga ong hawe abang ong hau ni kilet tiulet hau we pat ali uhapan wan bara syakri janga le kene urule fi uni ubrio u ai ke jing hikai ya u Jesus Christ upha ya ban ong ini ktir wang ngang de ubrio ubadan ke ikhtiar ke bala penkup de ge himarom ong no ngade nong yalam ngade badan bor hapo janga
si spangot ki brio ki hapan kongo ladanga ongi ke ru kin hap kongo namar balai ngadon ke ikhtiar ke bala penkop yang ada ke himarom ki nong tre jonga ki brio jonga po jonga si spangot ki tip ia kata mdan banot pen ia ke ikhtiar ke jonga ketien ka banga keren tu ong yu jisu ladanga ngan kampen pen jerong kendia de gene umut ban ong ha gene grukom lada mangi ki brio ngiyo ye ke ikhtiar na ka bor pertei na ka himarum ngi don bor hapo sis pangut ban ong ki nong trai le kat bangi ong ki hap le u ong gumne me nai dawan ha ka yeng jonga nai dawan Shuong nang tu de ketinu syakri jangaun kia. Pi kata kedai kaba nganut ban ong. Don gibriu kibalet Bible study hadu lai po sau pos nemru kimpat nget ya gani ketin lani kimpat yo jing shai ya gani Nongrim. Kedai ka wei na ki Nongrim ki Bakhraw palat haga Bible ki baladangan keren haga ni Bible pin sa sngot ho ka don ka jing shisha ga Bakhraw ta. Uniu brio usngot ho bahayo Jesus Christ. Ngala man ong unget yo ubudei o Messiah. Unget yo Jesus budei play. Wong ini kitien wong. Men ai wana yeng jonga shushu ong daga kitien. Usyakri jonga unkia. Balai usngot ho ia ka ikhtiar ka bau Jesus dan. Usngot ho ia ka ikhtiar jonga kitien ka bau Jesus keren. Utip bau jisu wanang no. Fika bomot uniu priu ula ban peni peri ladi. Baru Yesus Kristus wanganga dan ke bora ke pertai. Meme dan ke bora ke mameyo na beneng. Lada ke bora pertai ke hukum ye kini ki priu ke bedana po jonga ki haban kongo kat no tam meme dan ke bora ke bana beneng. Balada me ong mame kai ke bala ban wit ye me. Kai ke bala ban wit. Shu ong nang tu de ke beli menda ya beli menda wan. Beli mem shu ong nang tu. Fi ngan ong piang ngan yai ong yang ni ketien. Hadu menta shibon ba kibrio kim pat ngau tho ya ni Nongrim. Dan nei lagi ba persya ya ni Nongrim. Kim priang ni ketu ba ong Jisu ke gospel ke dong Markus ke nong ba khat way. La fin pulin ke khat ba arpo way arpo lai. Bau Jisu uang abau tim yu ding dembur. Uang ladu menta enam dan syuk ban bamso name lano. Nau ya biang la sai step na keju ke jakau Petrus uang try tu ding dembur yau ba me ong menin me keren menin ula yap na du kitian. U Jisu uang Petrus yo ye kene ke jinget ka bakum ke jong play. Fi ke jinget ka bakum ke jong play. Kejinget ke bakum uang lada men ong lada men keren yau ni lum long balarat no syadur yau lada mem arta tina ke dok not kan long ya me ke eru ke bamen ong fi hangta ngan ong fi hangta ke wat kini ki senran ru nganut pada ong bakim sngau tho kat kani ke jing sngau tho ke jong ni orang ba sispa wat ki banget adu agini ki sngi ki bamentaru nganut ban ong kambon hi kimpat la kem ya kini Nongrim. Lalu pipet bahana ke Bible ki dan ki jingja ke Bible ki ba ublay ya kini ke jaj usyat khams ngotanat ya kini Nongrim. Mudur fi pensange la dai bandom maga jing shisha. Hara uci sukumen. Namar kedan kan Nongrim. Kabau Jisu wan jeng ni ke pertai ukwa banikai ke senran yang ni ke Nongrim kat bagi ni ke berbuat ya kim pay kim snotho kim champagne kim lai ru ni kat ba uni bamdei jiu snotho ya ni ke Nongrim waradu mentaru kidan ki bom tre ni Kibala nangin si duai dah ke phone, nani bangin syukuran mengikim ngai. Ki kuai bangin dalai. Siya. Benda books di. Hot. Kam dia ke Bakhraw ni siya. Tenrai.
ndalabon di spa di hajar shanu finnan breu labo ba haka pertega bakin jamin sem kamdan setiaga distance kamdan ke jingjingai fi haka realm of faith haka taga pertega ke jingai kamdan ke jingjingai nila ban syukran bat ketu keketian ke bangi keren kan urlong gitu ke beliau lada gitu ke beliau ke laban ngai baru ni berkeren abau ngai terdaw de pipet ke Bible ngala jupen I ngene ba ke Bible ko ong ngene keketian ke gospel ke jong map inga hak kitab Sam le singan keren ngene kendiat ke bangala jukran tapi puli ngene ke kitab Sam na kelenong ke balai po lai Pinyo I keketian ke jong play kekeren ni gini gijo keketian sengap ngan pulai lai pulai kaong kumno kaong hagal nang kaba lai pulai ngan da pulai bahai pi gini wong na do khat besar wong kumne na mar keketian utrai kalong kaba day bat ye kam jong ubaro lale ke jing shisha tangan pulai khat bandri wong da keketian sengapa da keketian utrai uthau ye ki beneng bat yo pat ba jong ki baro daka jing persat ke sentur jong ulum lang yeki jong ke duriau kum ke kentan ubo tengkai ke jing jeleu ki yeng jing kan chau to ke kendau baro kan shifting utrai betu ai bagita baro ki besonga ke perteken snel tremio siapa ai gani wong naba ula keren ti kalalong ula hukum ti kalanes kam kani gede ke nongrim halor ki nongrim baro o blay abu tau ke pertai wong long ke jing shai te kala long ki ding ki se te kala long but abu tau blay usyukren nda ukren kalong apin pet ba ke kitab jang job wong ke jing sawa ke jang try ke pen kakhon ye ki skei pi ublay kam de be yo blay unsyukran kan long hadu mentangai I brio pertebe ge batai kita gi real start bagi ye keren ni ge met beneng kat ni ge belong ke ni ge universe ke bengi pet ye ge cosmos ye ge solar system ye ge barok bengi pet let's say ki batai ge brio bagi persang banwat ki persang ban penrengkat ye la dia bat ublay waliklat ublay udemu ubetau ye ge beneng mat ke kendau yo benai ki klori sngi ba dia baro ba dana po chongka balai nama usyukuran kalong ublay usyukuran kalong uhukum kene scam but nda habau jisu uan chene ke pertai haga jing shisha ka wai na ki nongrim ki bo kwa ban hikai ba ye ki sunran kade gene kat no jakau yalam bau syukuran ni ke duriau ba duriau ka hab ban long jai jai kuren yu ding dembur yap kuren yu berko yap kuren yu Lazarus bela yap saus ngi ge jingtap umi pat fi kita ke digi nongrim na ga Bible baru jisu ukwa ban pen I shi senran bage e ge bo ong kalong bat ukwa ru ba makila shai jisngi bakin ya kin le e ge ne kin yo ban pen tre kam ni nongrim kan long Henry hadu ni ga nong ko ben yo dan manu besnau tho ki besnau tho ang ne de tang une uwe urang ba spa uba klem sha yu jisu bon le chedu yang uang yang nang to ong mame nang to ngan nget mga nang ne u shakri janga wat la dan tume de jing yap un kya bat ngas ngau buram ye ne jing shisha nau nu brio hi ka wei ka banga kwa bangan pen I fiang ni ga dai mangayo I ki brio ki banget ye ne ka tien pi ki yo Kambah tang ini pet yo wei brio ngan sepoi biang sejuk andre tang ini pet yo nu brio agri ka Bible hi de pet ba agni ka gospel ka jong Yohanes kalau nang ka besau ka Bible ka ongkum ne tangan pule
Nagrekat ke besar pun riu. Angkum tahu Jisu la lepat syekana Galilea. Hakabulala ban pelong wanya ke Ladan tu wai orang bas iam ubau kunjung upang hakapenam. Unia bau la yo asngau bau Jisu lawan Judea je Galilea ula iet ula lej ubat ula kerpat yu ban wan hiar ban penkia yu kunjung unaba sayap. Anakum tahu Jisu laang lemda penyo i gidak badi kampla penom nget setia. Utau orang bas iam uang uku kenrat. Tu ya wani herkat ba empat yap no ikon jonga. Fi uniu brio ulet pat dua ya Jisu nam tau kon jong badana temer jong jing yap. Bat nda haba ong ulet khan Jisu ong lada pemyo i gidak bagi kampala benom nget setia. Kuren kum ta fi. Uniu orang bas iam uklem sengap ikata jing ong kum ne wong. Ku kenrat wani her shua. Ngaling ngayo ine brio neru lek lama kor ne brio. Wong ban ngayo igar kom keren u wong ko kenran nai pat keren kita ki. Ko jonga don atme sakren kita hadin. Wong ko kenran wan hiar shua kat ba impat yap ko jonga. Me ong nga la dam ngim nget la ngam nget wan le isme. Pi ikom bau ignore wat kita gi kom keren u nyat serot. Wong yu Jisu ko kenrat tuan hiarkan ba empat yam no ikon jangan naipat keren kita. Fio yu Jisu ang ne ule nang ne na mau kwai ne pe wong ne. U Jisu ye tho u pe sngap ba ne ge sriam wong ne. To kile no u kon jame ula im. Pe ba ne ge jinja. Kile no u kon jame ula im. Fi u new bri wong one here try kat ba empat yap ikon janga. Haga juko por u Jisu wong kile u kon jame ula im. Pet ngene puli ke ongkom no. Uta u brio ula nget ye kata ketien ke bau Jisu ula onga u bat ula let no. Hang taken pidi sung tho ye ke secret jang ke jing traikam ke jang Jisu Kristus ne ke perthai. Uyo iyo ni ukpa bula long klumar. Pak kod ado bunda wan siyang dari Jisu ang ni uklemongan lej. Uang penban kilet. Ukon jamau la im. Fika ketien ke bau Jisu kuran. Uang ukon jamau la im. Kilet. Ngangam lej siyang jamau ngan chu ong nang ni. Ukon jamau la im. Ngasngau lengo yaw ni ubriw niru long kum jo hi uang. Utau priu ulang nget ia ke tak ketien ke bau Jisu lang ho. Pat ula let no. Pet ke ke beja hang ta te haba ki dang let yar. Ki syakri jo u ke lewan tani u ke lang ukun jame ula im. Fika jatik ku bau Jisu wong. Balai ke jana mau niu u keparu u nget ia ke ketien ke bau Jisu uang. Anda kum tahu lah keli ki eka por ke bau la snow kam ko tikele tu menin haga bandri buji ke kisho kala ino dak kum tahu ke pau la tip bagala long haga por aga taka ke por hi haga bau Jisu long kun jamau la im ti ulang bat ke yeng jong u brockway fi de pipule bahaya gi jing tho na ni Bible POE bakani ke Nongrim ke banga hikaya fi mentan ke ikhtiar jong ke ketien ke bekeren lani ke bersyukuran kadai ke wei na ki Nongrim haga Bible ki ba lakban ong kidai ke Nongrim ke ba ublei usngau hae pet ngini puli biang yuni orang basis pa kai ke bejan da ula dep ong ngini ke dekat ke nong ke benyau Lukas dekat bekendai ke ong habau Jisu ulayo ngau ye kini ki aka ula ngau pelayo ngalap lele ki we ki kentien ki baong ula ngau gendet sisin ngalak keren apa ke YouTube banga ai kerteng ke jinget ke bapen kendet blai wat uji seru ukendet ulengo upelang Fitip ke ega jing pelang ni. Kam dai bau pela ya ka ega e. Usngau pela. Bau ni urang ba sispa. Uyo kem
ia kan nongrim ka ba ma ujisu ukwa ban hikai ia kisenran baro shilen terjong ke jing shekri jong udah sngo pela bat dei na kata dau fi ka bible ka ongkum ne haba ula yo sngo pela yo ubat ula pai pe ba u pai shino u pai sho to pai ba u ba podio wang pe ba ga ne wang nga ong api ngam shim la shem kat kene ke jinge em wat Israel ro hi kata ka dei ka bang akwa ba pinum kerki ban chupule balai jisu ong ne kiten ula sngo pela yo bara ba ula pai ong to pai ba nga ong api ngam shim la shem kat kene ke jinge em wat Israel ro pitip kene ke kata ba no pitip ka kata ba ke sunran ke badana jan uklem shem Israel kaman uklem shem anu hagaliang jong ki jiwi msimdano brio banget kumune orang ba sispa ngakwa mendag sngi tunginum dan hage jaka ga ba ngim sngot ho ngakwa pin sngot ho ini ga nongrem kani ga nongrem pafini igi kamba pe ga baja ti haba kita ya ki bala pha kila le pai pat chiga ta yeng kila shamil to shakri bawla qait bahapat katakin kedai ga jingni pinget ne em ya ka tien ka baw bleu la kren ka wai kedai ka baw bleu kren ga bible ka ba ar kedai ka baw kren la ma ki briu ga jango ka ba lai kedai baw kren da men sim ko ga jing em jang fi pinget ne em ya ka tien ka bala kren na mala da pinget ya ka tien ka bala kren fini iga jaga Kambah kajagane na pipuli na bible pet ngan shpuni vinang ni tin ge jong play kajaga por ge jong apostol Paul ule egane bon sen bon jaga bon jaga ule mdei tang shi sen ule bon jaga wa u Paul Petrus barkhat kile wat u Petrus u pikin ma ge por ge ba open kia itu u berko akhmat ge temple le pipet ba u shukran den ko pet na pipuli ki kam apostol nang bakhat sao ko ong ini gikten khal bafrag ong ti alistrala don we briu bu shong bu klembor ki jad bu ko anu ko pog me u bam jula ya uni ula yo sngo pol bu kuran u ba bu lakhmi shani u ba ula yo ibu don ge jinget ye ga ban yo khia ula ong na kwa bin yo ita ikten ula ong da ka ktien ka ba jam ong pol uong yano uong yau bad ko na du ko po ko me uong no uong yang baik dah lagi kejan tiu la rensiat bad ula ya balai pim ngai ya ke ketien ka bo blai kuran balai pim ngai haba ki briu jong blai ki duai da ka phone balai pim ngai haba fi asngo ga sur ga jong blai ga kuran shapi ya ki eki Bakhraw ngai what up ya ke eke ero nai kwa ke eke ero ngai ke ga belong ke nongrim ke ba biang tam pidon ki beri berkwa banda pengentang i jan i peniang fi ngamda yo aga bible wat la da don dia ndre kam da dei ga basukat balai ra jan ra peniang em fi ngi practice gini ngayo idon gi practice gini man ay peniang man ay jan man mo akwa no pi ngam kren be ni kata le kata hey la da fi kwa ban le la da fi kwa ban le da kata rukom o Petrus da ka serngi jong uru ki kia ta bale ngi ru da serngi mia ya chineng shrum man mo man ye yo kia ki brio re kata ban ngi klem le fi de na kata daw nga kwa ban nong fi gini ga por kan nongrim ga scam tam ga dei ai ka tin ga jong play gan crunching but la da ngi kren ni ki bakat ko ga tin ga jong play tengin ngai kata pinyo ga Kambah ga jingem nget ka kani gala irap fi menta gisni pinyo kum no ka Kambah ga jala da pikwa bani Kambah ngan duai nang nero tapi don jingpang nget menta gisni ngan duai blay pen kia
Tapi dan kan ono problem ngan keren ni. Ko pa nga yang ni ablay kat ko ngani ka Nongrim. Ablay biit nga dan ko pa ablay ka ketien ka jame ka pamalaay. Mat nga nget ablay kan ja ni ka Kambah. Try gitu ki pala bet ye ka sembay pa degi jingle pa jongki. Hakitu ki bedan ka jutang nga bakila le pa ko pa ye ki jiu. But hakini ka pora playing a tuay nam ta gitu ki bal dana playing a jingpang. Ki bedana playing a jingkrow, ki bedana playing a jing yale ki bobon. Yang nang ni daga jingat ka kerteng ka dong Jisu. Nga keren ni ka jingpang bakadeban pet na ka jing im jongki kadeban kia ka jing at ka jing wet baro. Nga hukum bakadeban kenria na ka jing im jongki. But nga dang ngek ablay kan jaga Kambah agi yeng jongki. Kat mga nang keren kan troy. Kanono ko bolk suot bor paman kan pet aga kerteng ka dong Jisu. Mat nga duay kanan ka bor. Jong ka jing pelait agi tu ki pangay. Ya kena ka jing duay ba kena ka ketian ka bang keren. Men pendap ablay ila ka jong ka ketian. Aga kerteng ka dong Jisu ngi duay. Amen bad. Amen. Tu blayon kerkhui pi ko blay sipon.